Sewuyiphoyisa wayakhama laphaya khama bakhame yabona imoto eshaya accident wakukhahlela le tsotsi irenake lokugudzumela wena ya ibaleke le njalo ubize backup hayi-ke umjidalo sekangena kwenye indawo sekathola indawo yokuqasha hayi ushayile laphaya hayi ibhosi yakho yakutshela ukuthi afok mangiqoshiwe nasesipanini le awuthi leya kanti ngale idla fresh hayi uyawuse bayakuboshwa manje bathi hayi une-connection ye-court bathi hayi une-connection wena hawu uboshiwe 20 years umkhiphile lo mjidi umbalekisile hayi manje usuyaboshwa bathi bayokuvalela lapha awuthi le ayizwile ukuthi hayi lo mjidalo uyavalelwa futhi asibone lapha ibhasi izodlula ngala ibheke lezi zinto zokutrepha laphaya ayitrepile ayinayo ibhasi yawa phansi yaye sibone yakuthathela ukujidalo yakusave lapha ngoba uzobushela into engekho isystem corrupt ayilethe kule ndawo efresh ithi yabona akayenzanga next